Кунун эсас вакалар авто тарифнеге азырмы студияда мен Султания Истакаева чалышам. Хайырлы акшамлар. Эскерюк муддеті yok Қырымда Нюрнберг жерянның 75 yıllıgını kaydettілер. Космик артефактлар орбитадан сигнал кабул etken екі антенна Ахмеджетте космонавтика аллеясында экспонат olacak. Ялта соғаны Қырым бренді Русия конкурсында унван казанмақ оғырында көреші. 2020 сененің сонунача құрылып бітмек керек олған 69 объекттен 29-ы енді эксплуатацияға тапшырылды. Бұақта құружылық сасы мәселелері бойынша мұшавереде Қырымның құружылық ве мемарлық везірі Михаил Храмов хабер етті. В 2020 году на мероприятие ФЦП выделено 66 миллиардов 520 миллионов рублей. По состоянию на 20 ноября кассовый расход составил 53 миллиарда 410 миллионов рублей, или более 80% от плановых годовых показателей. За прошедшую неделю завершены работы на 3 объектах федеральной целевой программы. Ремонтно-реставрационная работа на дворце Ласточкино гнездо, капитальный ремонт городской библиотеки имени Гоголя в городе Саки и капитальный ремонт Алупкинского дома культуры. Bundan da gayrı Қырым yılının sonuna 400 nusxa kommunal техника elde etecek. Buna 1 milyard 300 milyon rubleden ziyade para masraf etildi deb haber etdi Cumhuriyetinin Nahliyet veziri Evgeniy Isakov. Нюрнберг жеряны 75 yıllık oldu. Екінші Джан Дженкінің нәтижелері бойынша халықара трибунал глобаль миқязлы жинайетчілерге адалетлі қабатлав қарарыны оқыды. Амма жезаны фашистлерге тыймеді. Эскерюв муддеті yok адлы проект Русияде ең бұйық акциялардан бірі. Қырымда жанаварға жевап азырлайлар. Парламент антисоветский геноцид деген ибарена айрыжа қайдетмеге төвсие еті. Хатырланыз. Асырлардан сон, yıllardan son hatırlanız. Роберт Рождественский yazған реквиемнің сөзлерінің мемориал комплексте келген зияретчілерінің юреклеріні сызлата. Ишғал етілген Совет бірлігінің территориясында 11 миллион тынч яшаған адам жанаварча өлдірілген еді. Олардан 15 бені мында. Эскерюв муддеті yok. Адлы проект уникальдар. Yüzlerce конференциялар, акциялар, давалар бір мақсат ile бірлештірілді. Адалетні тіклемек ве 75 yılдан берлі Нюрнберг жезасындан қачқанларыны жезаламақ. Целью захватчиков немецко-румынских было уничтожение Крыма как территории, уничтожение всех людей, населенных пунктов и освобождение территории для того, чтобы здесь организовать Готелен землю для элиты нацистской армии. Девір тозы артында сақланылған жинайетчілеріні жезаламақ гайысы. Новгород вилиетінің прокурорлары сеслендірділер. Тамам олар жанаварчықларыны таздықланған базасыны топладылар. Фашистлерге ярдым еткен Латвия жинайетчілері бинлерже тынч яшаған адамларыны өлдірділер. Русия тарихында ilk сефер махкеме бойле қаршы даваны чезді. Прокуратура Новгородской области в гражданско-судебном порядке обратилась с заявлением в суд установить факт, имеющий юридическое значение: геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны. Суд наши требования удовлетворил. Ханлы террорда хабатлы олғанларны Қырымда да жезаламаға ниетленелер. Результаты этого поиска будут отражены в нашей обновленной экспозиции. Часть из материалов уже представлены в стенах музейного зала, а часть еще ожидает своего решения по представлению в музейном зале. Қара пердені алып ташламақ yolunda бірінші бұйық адым. Bu mebuslar Cumhuriyet'in prokuraturasına yollanılған mektup oldu. Bu işke emde tahqiqatçılar hoşula. Цель у нас одна, но тактика действий разная. У нас политическая, у них правовая тактика действий, но результат должен быть, конечно, должен быть справедливым. İnsaniyetlікке қаршы жинайет üçün жезалынудан өлім біле құртарып оламай. Тарихның бөлі менфи шахысларыны мектеплілер, қанлы лекелер ile tasavvur etерлер. Misal olarak немсе генералы Эрих фон Манштейн кележекте дерсліклерде acayip стратег дегілді бинлерce адамны өлдірген катил olarak тақдим етележек. Я думаю, что те издательства, которые издают ее мемуары, нужно к ним обратиться в суд и обязать их по суду ко всем мемуарам Манштейна обязательно добавлять часть о его военных преступлениях, с участием о том, что был военный преступник.
41 сенесінің Кузьмевсемінде Қырымда қанлы генерал әмірі бойынша умумен 23 бинге яқын қырымчақ вей худи өлдірілген еді. Қырым парламентарийлері Земаневи Румынияның әкиметіні де субетке желп етмегені ететелер. Олар да Русия топрағында жидатларының жинайетлеріні геноцид оларақ танымақ керек. Қатиллерінің намы ақта сонки қарарыны махкиме чықарар ве бұның ескеруф мұдетті йоқ. Сефер Шукурова, Тарас Брезицкий, Дмитрий Низовой, Милет үшін Ахмеджет районы. Кейнат антенналары Ахмеджетті Сақ районның айырча койынден Роскосмосның екі тәртібатына тәслім әттілер. Бұ чалышмаған экспонатлар әнді космонавтика аллеясыны яраштырajak. Спутник антенналар Қырымға насыл келіп еткені ақта Эльмас Аблакимова тариф етежек. Антеннаны машинаның кузовына юклейлер бүгінеке система кезлевге яқын ерлешкен айрыча койынден Ахмеджетке кетірілмек үшін юкленелі. Тыштан бақында бұйық спутник тарелка Дельта адлы тәртібаттар. 70-ші сенелері орбитада объект ерлештірілі белгелемеге ярдым етеді екенже антенна системасы кедір объектінің вазиет ақында малюмат ташыеді. Шымды есе бұлар раритет сайыла. Кедірве Дельта Восход Союз Алмаз кебе Эфсаневи кайнат гемелерінен чалышайды. Адетенже более аппаратларының yok етелі. Были бақшыш серек раст келе. Они в свое время отработали по космосу, работали на ближнем космосе, по спутникам, работали по Луне. Значит, и эти системы выработали свой ресурс, и поэтому Министерство обороны передало нам. Айрыча койынде мемлекетіміздің ең бұйы корды қысмы ерлеш. Ерлі ордының селялары пек көчлі олғаны қатырлатқан экспонатлар да бар. Олар Патриот адлы паркта ерлеші. Мисал оларақ ракета капсуласы. Пускаемый аппарат, космического корабля «Союз». Данный объект был в космосе. Он, сами видите, в таком состоянии, немножко обожженным. Когда входил в плотные слои атмосферы, часть элементов обшивки было сожжено. И опять-таки при ударе об землю некоторые элементы были разрушены. Тезден кедірве Дельта антенналары Сақ райондан кетірілі, бұ ерде космос адлы кинотеатры янда космонавтика алесында ерлештірілежек. Антенна системаларына алесының кірішіне қоймаға істелер, оларына яқын күнлерде ерлештірілежеклер. Бір аптадан сон есе тантаналы ачылув кечірілежек. Владимир Виталий Голубев, Милет үшін. Қырым федераль университетінде бірқач зенат бойынша 2020 сененің мезун студентлері бірінші мақсус аккредитациядан кечерер. Бұ насыл іш, оның құсуетлігі неде? Бұ ақта Султания Бакалынан левхасы. Войдите на экзаменационную станцию. Хабер берілген сон ординатура мезунлары станцияларға чықалар. Бүгін неврология зенаты бойынша аккредитация кечеріле чоқысыларының әнді чалышқанына бақмадан әркес әженлана. Но волнение в любом случае всегда есть, потому что любой экзамен в любом возрасте какой-то дает эмоциональный стресс, нагрузку, плюс то, что необходимо много запомнить, какие-то моменты. Бұ иш екиба самақтан ибарет. Біріншісі тестлер, мутахассислар оны әнді кечтелер. Бүгін ісе аккредитацияның екінші басамағына вақыт келді. На данной станции нам предстоит выполнить люмбальную пункцию. У нас есть все необходимое. Мы просим пациента занять нужное положение. Также отмеряем границу предполагаемой пункции. Обрабатываем руки. Берем все необходимое. В данном случае иглу для люмбальной пункции. Обрабатываем зону, где все это происходит. И соответственно, делаем люмбальную пункцию. Мутахассислар невбеттен эпісі 5 станциясыны кечелер. Аудиторияға кіргенде кімлер оларға насыл суал бережеклеріні, оны насыл чезмек кереклігіні білмейлер. Вазифе берілгенінен оны бежермек керек. Это практикоориентированный этап, когда наши выпускники показывают владение своими практическими навыками с использованием симуляционного обучения, вернее, симуляционного оборудования. И вторая часть сегодняшнего этапа – это сдача на портал Минздрава Российской Федерации 2 клинических задач, в каждой из которых 6 вопросов. Мутахассистан хайры станцияда бір кімсе yok вазифе ве оның бежірлігіне қимет кесу в дистанцион шекілде кече. Эршейны комиссия көзете. Это оценивается путем специалистами практического здравоохранения, это руководители ведущих неврологических отделений Республики Крым, которые в свою очередь оценивают ребят, которые проходят эти симуляционные тесты. Мероприятие направлено в первую очередь на развитие и улучшение оказания неврологической помощи для всех жителей Республики Крым. Аккредитациядан сон мутахассислар Cumhuriyetimizning чешит дамар ве неврология мерkezlerine yolanılacaklar. Ел бойы аккредитацияны 700-ге яқын студент ве 300 ординатор кече.
Шукурова, Султания Бакала, здесь Неметулаев, Миллет Ичун. ФСБ хадимлері Кезлев мемориеті елбашчысының бірінші муавинаны яқаладылар. Тақиқат комитетінде хабар еттілер ке, ona низбетен жинай иш бұйық көлемде хабар алуф маддесі бойынша açılды. Тақиқат мәлуматына көре барде 2018 сенесі о капитал құрылған объектіні хабар шекілінде алды. Оның еріне мемур топырақ дамартасыны еріні кадастр планында таздықлады век қоллануға рұқсет берді. Сабық мемурның адыны оқу қорчалайжылар айтмайлар Крыминформ агентлігінің мәлуматына көре Кезлевнің сабық вице-мэрі Кирилл Вавренюк ақта сөз түрсетілі. Оны 12 елғажы апске қапата білелер. Сегодня экс-чиновник был задержан в рамках спецмероприятий сотрудниками ФСБ и доставлен в органы Следственного комитета для проведения следственных действий. Сақ шәрінің сәкенлері әнді оңайтлы елдан қатнап севімлі китапларына ала білелер. Гоголь адына китапханені ярым асыр девамында ilk сефер тамир еттілер. Федераль мақсадлы программаның параларына бинаның көрініші бұтынлі денішті. Әмді бұ ішнің башыдар. Шымды китапханенің көрініші насыл ве муисе насыл чалышқаны ақта Сабина Денеева тариф әте. Рафларда бейди малюмат оқуф эдебияты. Китапханечи Сания Аблязизова әр-саат рафларны бақып чықа, китапларны түзеті. Бұ ішні бегенем, хусусан тамир етілген китапханеде. Дэй Сания ханум. Енді 15 елдан берле бұ диварлар оның үшін тұвған олып қалды. Әрбір оқуйжыны таны ве керекли китапларны тапмақ үшін бірден ярдым ете біле. Наша читательница, ей далеко за 80. И она стала приходить, и вдруг она стала интересоваться крымско-татарским языком. Я ей немножко помогла, и она взяла у нас крымско-татарско-русский разговорник, выучила огромное количество слов. И в следующий раз, когда она уже приходила, она понемногу общалась со мной на крымско-татарском. Ешілген таван ескетелер чатлақ диварлар. Бұлар эпосы кечіміште қалды. Сақ шеріндекі Гоголь адына китапханені ярым асыр девамында ilk сефер тамир еттілер. Бүгін мұнда чоқ бекленелген дынешмелер көрініп тұра. Исытув системасы яны, ички безетув ишлерді яныдан япылды. Капиталь тамиратны федераль мақсатлы программа черчевесінде кетерділер. Бюджет 2 миллион 600 000 рублені тәшкіл етті. Для того, чтобы сделать капитальный ремонт, мы сначала сделали дизайн-проект. Запланировали то, что мы хотели видеть в библиотеке. Кечкен сененің нәтижелері бойынша китапханені 800 бала зиярет етті. Шының үшін тамират кечірілгені вақытта бала бөлігіні яратымақ қарары алынған еді. Рухи жетін инкишаф етмек, білгі алмақ. Весатычы китаплар оқып, ратланмақ үшін мұнда 2000-ден зияде қоланыжы келе. Шымды китапхане фондында чешут эдебиятны 32 000 нұсқасы бар. До конца года городским советом и администрацией города выделено 70 000 на комплектование книжного фонда. Вот уже деньги перечислили, скоро придет литература. Амада бір хабер бар. Бұ муэсисе земаневи китапханелер моделіні яратув бойынша конкурста ғалибе қазанды. Оның мүкәфят фонды 5 миллион рубле. Енді февраль айында бұ параларға китаплар сақланған аныбар бүтінле яныдан донатылacak. Қырымда енді бөле 2 китапхане яратылды. Сақтаки китап хазинесі 3-ші олacak. Сабина Денеева, Саид Влеляев, Миллет Ичун. Сақ. Керечте азбарлар абаданлаштырылуы 85%-ға екунленді. Esas ішлер Мира ве Победа адлы соқақларында алып барыла. Евлерге яқын территорияларда газонлар үшін топырақ азырлана ве қалдырымлар төшеле. Чоқ бекленілген дінішмелер аққында біз зімлевхамыз. Саба ерте, Керечте Мира адлы соқақта çalışқанлар енді чоқтан үш ерінде. Олар евлерге яқын территорияларына абаданлаштыралар. Тырнавучылар ярдымынен бұ ерні газон үшін азырлайлар. Yolның тамираты да девам ете. Енді асфальтның яңы қатыны тошеділер ве сызықлар чыздылар. Сыпем землю, убираем мусор, посев идет у нас. Наводим порядки, делаем красоту. Мұнда яшағанлар айтқанларына көре соқақларының евелке алып пек мұшкул едім. Территорияны чоқтан янартмақ керегеді дейлер. Очень плохом, если честно. Только единственное жалко, что деревья посрубали. А так все хорошо. Яқын ерде Победа соқағыны тамирлейлер. Мұнда чоқ қатлы биналар янында яңы пияделер зоналары пейда олacak. Құручылық федераль мақсатлы программа бойынша алып барыла. Сделали, отработали 6 дворов, уложили тротуарную плитку, постелили асфальт. Сейчас доставляем дополнительное освещение. Люди работают,
на тротуарной плитке, отрабатывают тротуарную плитку. Эшләрне декабрьнең 15-не дейін күнлемеге сөз берелер. Бу территорияның мерkezinde енді спортив мейдан ерлештірілді. Якын ерде тренажерлар да бар. Сонында кичек мимари шекиллер ерлештірілежек ве ярыклану чекілежек. Сокакларның көрінішіні камерелер, скемлелер ве фенерлер деңіштірежек. Ленуза Бурсеитова, Диана Бекмамбетова, Асан Ибрагимов, Миллет Ичун Керич. Вкусы России адлы бірінші милли конкурста ярымадамызны 5 қырымлы бренд тақдим етем. Біз енді Қашқавал, пахлава, верахат, лоқым истисалжылары ақта тариф еткен едік. Да бір қырымлы бренд Ялта соғаны. Екі бұйық истисалжы бұл сене яқын 300 тонна соған жейділар. Олардан біріне біздің телевизион группамыз ел алды. Доброе утро, девочки. Как настроение? Кейф яхшым. Ичке районындагы кооперативнын хадимлері сабадан фиделерні азырлап башлайлар. Мында Ялта соғаныны асырайлар. Мы вырываем травичку на луке, чтобы был чистый, красивый, чтобы не забивалась травой здесь. Вот здесь уже лук чистый. Бусине муэсисе вкусы России адлы милли конкурста иштирак эте ве Ялта соғаны адлы Қырым брендіні тақдим эте. 6 ай девамында 80 тонна соған жиылды. Бу фермачыларынан бірінші берекеттідір. Кооператив тек бір яшында. Это развитие. Почему нет ялтинский лук? Выращивается только в Крыму, да? То есть, бренд, развитие. На материке нас никто не знает. То есть, местные рынки, сети. То есть, все, для развития предприятия. Қоқулы, татлы, ачық мор төслі соғаны 111 теплицада сачалар ве истемалжылардың софрасына келіп етмезден эвел соған uzun yolны кече. Башта урлуқлар сепиле, фиде остүріле. Бу Ялта соғаны асралуының бірінші басамағыдыр. Sonra фиделерні топраққа сачалар. Ветік июль айында берекетні жимақ мүмкін. Келечек сене берекетні екі кереге артырмаға ниетленелер. Соған лезетлі ве татлы олмасы үшін өсімлікні мақсус схема бойынша суваралар. Фермачылар айтқанларына көре, керекли қадар фиде алмақ үшін якын 5 миллион урлуq экмек керек. У нас максимально достигал лук 650 грамм. Как бы так. Но вот в среднем лук, он какого размера должен быть? В среднем лук бывает в районе 200-250 грамм. То есть у вас где-то в 3 раза больше получается? Бы достигали, да, такие экземпляры в 3 раза больше. Шымды кооператив тек ярымадада чалыша. Илериде Қытанин ишбирлик тутмаға ниетлене. Вкусы России конкурсында Ялта соғаны адлы Қырым брендіні екі истисалчы тағзим еті. Бу ярышта дигер брендлерді иштирак еті. В целом, другие конкурсанты, другие наши региональные бренды занимают средние позиции. Это крымские морепродукты и аквакультура, крымское вино, крымский сыр, ялтинский лук. Они занимают средние места. Реберюв декабрьден экинеже девам етежек. Сабина Дениева, Рамазан Аливапов, Миллет Ичун, Ички районы. Ратлық күнлері Миллет телеканалында Қырымның эсас информацион программасы Жұма ақшамы ве базар күнлері саат 7:30-та Айша Шулакова нетижелер или программамызны қачырманыз. Субет доғыры тізілді. Теперь ни одна просьба крымчан не останется без внимания. Қырымда регион идаре тілуф меркезі açılды. Қасталық тарқалуының en yüksek ноқтасымы яда ершей енді башлана. Система организации медицинской помощи на сегодняшний день в Республике Крым готова к любым вызовам. Қырымның сағлық сақлав везирі Александр Остапенко коронавирусқа қаршы күреш ақында тариф еті. Диққатыңызға Миллет телеканалына берілген эксклюзив интервью авале етіле. Давалы Чапрас. Нам ближе в Симферополь поехать, чем съездить в Зуеву. Таврида трассасы Секіс койының сәкенлеріні инфраструктура объектлерінден айырды. Бұл меселе насыл чözülecek? Бүгінге бұл эпосы хаберлер Миллет телеканалындан айырылманыз. Хайырлы ақшамлар.